wemberere mu tourism has been abayirenga nasinga kuingiza sente da kulia atenga n'ekimu ku bintu ebikozesa abantu abangi n'okubona nti kirina kingi kyekiyingiza ku economy yaife. So ekyo nkyenumirizaamu nti tourism waife bwenafuuka chairman n'amuta ku level ya waigulu eiwanga lya manika nti kifo kisikiriza abalambuzi bangi ate mulimu a lot of peace and tranquility. So nze ndowooza nti omulimu ogwange ebya tourism ngukozeeku perano akati twakagemya abandi perano ndi ku mirimo gindi. Ndi ku mirimo gindi. Honorable Chogere bulungi era wembe ndi kwenda chairman Uganda Tourism Board Emeritus. Honorable buti ogira akanti ezira ingira Uganda Demate Gant River Nile is the biggest tourism source of the Nile, is the biggest tourism potential of Uganda. Ekizo kiri nti lwaki as you a senior leader nawe kulembeza ndi ali Musoga lwaki tulemerera ofuna special vote okuterezaako enguudo daidinda wano kuba eri owobita ng'omukubita n'omulambuzi wa muzungu ayenga ebiina bye muli kukubagana nabyo wakota tunatuuka tutya ku kifo eky'obulambuzi bwene government etulinga muneka nti balona balina source of the Nile katereze kukala ekibuga kyaibwe kyonka. Waliwo program gye balikola mbaire ndogeranga ku New Honorable Igeme New Honorable Tour nga bankoba nti waliwo program eri gyokolebwa okukola enguudo nga luno Chira Road Bridge Street olujja ku source of the Nile. Then wabawo program erikola oluva ku Nile Agro okujja emasese ku Bidiko n'okugwamu ku Lwebugembe enguudo eddaamaanyi eno edibaire diri bubi. Waliwo programs edirikolebwa ninze mwene nayita ku olukungaana lw'aba manufacturers abalina amakolero emasese nga tugemagane n'aba Uganda Manufacturers Association katweka nti wakiri katwesonde mu sente tubone ng'enguudo dino dikolebwa aye tukiweeko akaseera katono enguudo dino didakolebwa kuba programs ed'okudikola diriwo. I think it's just a question of time didakubanga likola aye n'ekindi bwe babalese program tulina okutaayo ino omwoyo tubone nga emirimu gitambula bulungi kuba banaifa abandi nga abeggulu bafunyemu ino kuba buli program eida babaye bagitakinga very seriously. Waliwo wetumisinga mu points twayira mu politics atagasa kuba ndikira bwe twaleeta USMID twabakoba nti bane ekitundu kyaife okufunamu ino kyetaaga tugaziye kuba sente disinziira ku bungi bw'abantu abali mu kitundu ky'ekibuga ekyo n'obunene bw'ekibuga ekyo. Ebifo nga Gulu byagaziwa, Mbalala byagaziwa, Arua byagaziwa. Ife twena ano twaba tusabye Bugembe Mafubira yeyongereku aye bene wano mwawerezanga abantu e Kampala okuba nti Migereka ali ku divertinga sente deidinda ayongere ku Bugembe basitula n'abakulembeze okuva e Bugembe okujja okumpa wabira ati no ndikubaleetera chorus mbatendere bayingire city ndikubaleetera chorus e Bugembe Mafubira nga akatego okubayingiza mu city perano balo ba chorus ate bayingirira mu city aye ate ne ebisodo bikabate wanya bona bali kwenda chorus imperano. So I think tulina engeri gye tugema mu ebintu byaife ole yalwanisa ekintu ekinayamba ekitundu ekinamuyamba yena aye aloza nti olwokuba bali mulisanga kuba ino keerere alikola ekintu kyamagezi. So I think we need to get a way of generating consensus ku programs de tubona nti dinasobola okuyamba ekitundu kyaife tulemenga kweyidukiza luvainuma nti ekintu ekyo twandibaire tukyetaaga twandibaire tukikola ku bulungi IOD olene yatubuzabuza baidukira nti bababuzabuza nga saawa dikoze eki digoloire kwagana nti Bugembe enguudo de twali tuplaniza okutaako chorus Budumbuli kubitiramu okwininanine na kanoni nti dikalikolebwa ku kirumya kuba abakyala abava katukobe mu bitundu ebyo Budumbuli aba n'ogula empeya 3 edengaito
gyavaala okuva ekewuwe okujja ku taxi yatola mu inaavaala mu taxi kabiri bwava mu taxi ku mulimo ayaba n'okuvaala eyindi peya isatu bw'ova ewaife wakitaka oba ebudumbuli and really nga mperani bwe tuli mu city kyetaaga enguudo dino dona tudikube chorus abantu baife bamanye nti bali mu city abe nga wazira ndawulo w'omuntu ali mu idinda mu city n'omuntu ali mu city Dar es Salaam oba Switzerland oba ekifo ekindi but it is a generation of consensus n'abantu okumana nti bw'oba mu city eriyo minimum z'eddirimu enfuufu oba togyetaaga ebisodo tobyetaaga amaadi olinago amasannyalaze olinago ebikaba eriyo motoka esoloza ebikaba and so on and that way things can work of course kino ekyagwira ekitezi kiyinza otuyambaku mu bizibu bye tulina byo okwetereza mu nsoloza y'ebyo ebikaba kuba kitwenda kabiri kigwe wandi but still I appeal to individuals okubona nti buli omu ekirungi kyasobola okikolera ekitundu kyaife idinda busoga Uganda akikola alobe kuba nti nani yanasiima iwe mwene ofuna personal satisfaction bw'oba okoze ekintu ekirungi. Honorable Migereko gwe naye ali kutuuliza ku NBS Radio. Honorable wajja wava mu elective politics. Ekibuuzira abantu abandi kyebabuuzanga. Did the Honorable Migereko retire from elective politics oba taking a leave mu byobufuzi ebyokwesimbawo? You see, munsi muno buli omu aba n'ebyasaanira okukola at different stages in life. Eriyo saawa nga yakusoma, yabayo saawa nga yakutandika mirimo, wabawo saawa eyakalulu, wabawo saawa ey'okulingirira biki bye tusaanira okola ekitundu okubona nga ekitundu tukitwala emberi. Okuweereza ekitundu kyo tuweetaaga kukubira ku kalulu meemali. Osobola okusigala ng'okaakola ebintu ebirungi niwaba nga tibakukubire ku kalulu. Ife twalina omukisa we twatandikira ebyobufuzi nga bw'okola ebintu ebirungi abantu bakusiima ni kampeyini bakukolera. Perano kikyuseemu oba olikola birungi oba ki mwene oba n'okwerwanako yes wali twajjanga mu campaign ngoba n'okutambula ni pick up enasoloza ebirabo bibakuwaire engoma nte mbuzi nkoko makanzu. I remember that was when I was campaigning in 96 and 2001. Perano niwo inotambula n'emmotoka edigaba oide wanombairewo nina okuba nibyendekawo aye walenga twinonola bwinonole byetujja okukola bakanti oyo muntu mulungi wetunamulonda aida atuweerezera wena waba neibanda nga bakulonze okubona nti oba n'ebirungi byokola. Ate twakola teamwork, twakola ino teamwork baguluma abo ba Faruku ba Mwamisa ababi who was our leader n'abakulembeze betwali tukola nabo bamukyasa ekitoleko wewa bava mu byobululu twasigala nga tukabakozesa okutuyamba okutuuka we tutandisobole kutuuka. Perano bino ebyenaku dino birina approach yindi but it is still important because I keep on telling abantu nga ndikwogera nabo nti tiweetaaga kusooka kukubira ku kalulu okukola ekirungi kyobaire olowoozangako kikole. Abantu bwe baba nalooza nti ekyo kina kutoolayo bona kina abatoolayo banayamala bakyogerako aye okuba nti twena tugiire kusimba layini yakutukubira ku kalulu bantu 20 tuli kunoonya ekifo kirala ndowooza nti waliwo obuzibu tidyo bankwizeemu oba tukwizeemu. Ono beera kyembeire nja kutuuka ku kubeera nti obwekundiramu obabbe